na neko od ta dva profila i napišete jesam ili zapratio sam te, ali obavezno morate oba profila da zapratite, te nakon toga u nekoj od idućih epizoda zasigurno dobijate pozdrav. Eto, to je bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da vam se video svidio. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe u znak podrške kako bi pravio što više ovakvih montaža kao što ste mogli da vidite i što više fudbalskih videa, tako da mi se vidimo u idućem videu. Pozdrav!